अहानबदा मरुओइबा पाव मणिपुर कनब खोंगचत्ता मियाम पुन्ना सरुक यामिनसी हाइना कोकोमीगी माइकैदगी फोंदोरकली अमसुंग थोहनिंगदबा थौदोक अमदा महाराष्ट्र की हौजिक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइबा अजित पवारना तोंबा चार्टर फ्लाइट बोम्बार्डियर एरोस्पेस की लीजर 95 महाराष्ट्र की बारामतीदा रैली अमा यावनबा पाइबदा तारमदाइदा काइख्री खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी न संदोक्चरीबा नुमिदांगी पाउ मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबा मकदा दोंगे होस्ट अहोंग शमन लिरना तराम नोक्चरी पाउ संदोकना पीजरी मणिपुर कनबा खोंगचता मियाम पुन्ना सरुक यामिनसी हाइना कोकोमीगी माइकैदगी फोंदोरकली कोकोमीगी कन्वेनर 𝐋𝐢𝐯𝐞 पाउमी सिंग उनबा अमदा फोंदोखिबदा खोंगचत असी चटनबा कोकोमीना पुमनमक सेम साबा लोइरे मियामगा लोइनना चटकदौरिबा खोंगचत असी लागलिबा तांग 38 गी अयुक पुंग 10 ताबा मतमदा मियामदा क्वाकथेल तिदिम ग्राउंड पुल्लबा मतुंगदा कैसांपा जंक्शन तारबा मतुंग वाहेंग लेकाई तादुना मदुदगी नागामपाल फाउदुना खुयाथोंग तारगा थांगमैबनगी थाउ ग्राउंड पंथुंगफम ओइदुना मियामगी ओइबा मिफम अमसु पांगथोकनी मसीदा अंगांग अहल सात्र नाहारोल खक्तना लमदम असिगी CSO ऑर्गेनाइजेशन पुमनमकनसु सरुक यादुना मणिपुर द थोलिबा चाही अहुम फारकदोरिबा इरांग असिगी वारोशिन अमा पुरकपा ngamnanaba होनामिनसी हाइना अपील तौरकली मणिपुर की तोंगान मफमदगी लाइबा अखोई खुदिंगमंगना सिनफांग खुदिंगमक्ते सिनफांग वीडियो खुदिंगमंगना तिदिम ग्राउंड पुल्ला मतुंगदा तिदिम ग्राउंड दगी अखोई तिदिम लंबी सिदा अखोई इम्फाल तमना सोमदा कैसाम पाट फाव हाइगल अकांदा कैसाम पातगी अमु अखोई वाहेंग लेकाई फावरगा वाहेंग लेकाई दगी नागा मपान तारगा नागा मपान दगी खुयाथोंग तारगा खुयाथोंग दगी थामोइबन रोड चलगा अखोई थामोइबन की थाउन एथलेटिक यूनियन की ग्राउंड अखोई मियाम की पब्लिक मीटिंग लोनना फंक्शन असी पांथोकजगनी ममांग अखोई सिंजखिब तोंग प्रोग्राम ममांग अखोई अनाउंसमेंट तौजखिबदु की मुहूर्त अखोई हाइजरीब हुजिकी तिदिम ग्राउंड मैम से थुंबीरगा पुंग 10 ताब होग थुंबीरगा खोंगचत असी सरुक यानमिनसी मपुन फानमिनसी हाइबसी आई थमजगे लोनना मरुइना हाइरिबा खोंगचत असी मपुंग फानबगीदमक्ता अखोइना हानसु मांगजौनना थमजखरे मदुदी मणिपुरदा लैरिबा सिनफम खुदिंगमक्ता सिनबांग पिरिबा पुनमकना इसागी सिनफमदु नोमगी ओइना मदु थादोपिरकांदा हाइरिबा मणिपुर कनब खोंगचत असिदा सरुक यामिनसी अखोई सरुक यामिनबगलोना लेपाक खुनाई से तंगदू लेताबा खुनाई होनाबदा इसागी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसागी थौगायदु लौमिनसी हाइबो वाफमजु थमजगे मरमदी ngasi सही अनिगा था मापन मपुंग फाजरलबा ngasi मणिपुर की तंगदू लेतादब फिबम मसी लोइसिनब होनाबदा कोई लेपाक मियाम गोइबा खोलावमा मदुदि कराइदा मदुगि लेंगाक मपु ओइरिबा इंडिया लेंगाकता अखोई महाकी प्रजा महाकी मियाम द शांति अमसुंग नुंसी चानबा लहन बाइबसी मदुगी थौगाई रेस्पॉन्सिबिलिटी असी गवर्नमेंट नि गवर्नमेंट असिना मसिगी मागी लौफम थोपा थौगाई सिंग अदु लौरक्तबना मनमरकांद ngasiदी अदुगुमलबा नार्को टेररिस्ट सिंगदुदा अखोई सौगतलकांद सौगतप मानब मोंगद थबक तौरकांद ngasiदी अखोई मसेलगी मरक्ता मियोइबगी फंडामेंटल राइट मैम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीबा फंडामेंटल राइट मैम कोई नमसेलगा सही अहुम थमबासे मसी पृथ्वी लेबा अमतदा थोक्तबा अदुगुमलबा थौदोक कनो अमनी चटना कांगलोन अमनी अदु इंडियाना सिगुम्बा चथरीबा तोंगा अदु डिफिजिव पॉलिसी सी मायोक्ता मियाम की ओइबा अपुनबगी वॉइस अमा अदु पीपल्स वॉइस अमा मथौ ताबदुना मसी असी अखोई मियाम की खोंगचत असी चटनबा लेपांग मियाम गो लोइना होनजबनी अदुना अखोइना लाक्पिरिबा लेबिरिबा तोंगान बाई अमुकनजु हाइजगे अखोई तोंगान बा
सिंफमसिंग हाइबा ताई अकोई NREGS अमन जॉब काना चिंबा तोंगान तोंगान बा थबक सुबिरिबा सिंगसिना अकोई मागी मागी ngasi numitumugi di अकोई सिंथा दु लेपी रकांदा अकोई हाइरिबा रिलीसी सोइदन याव फदबा अरुम लेबाकी दमक्तनी हाइजि खंबी रकांदा मसी सरुग यामिनसी मणिपुर कन्नबगी दमक्ता अकोई लैरिबा कांगलु फुरुप नाइदना अंतकी खोंगचदसिदा मणिपुर द खुंदामिनरिबा येलो फुरुप नत्रगा तोंगान तोंगान बा मणिपुर दा हुजी हुजी ngong येरो अकोई निंगसिंग द थोक्त्र मतमदगी अमसु मतमदा मसिदा खुंदामिनरिबा तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी गी लैबिरिबा फुरुप पुनमंगना अकोई हाइरिबा खोंगचदसिदा मपुंग फाना सवलकांदा अकोई मणिपुर सि तंगदवा लाइताबा लैपागमा स्टेट अमा ओइनबा होनबदा अकोई शांति पामी थोहनिंगदबा थौदोक अमदा महाराष्ट्र की हौजिक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरिबा अजित पवार ना तोंबा चार्टर फ्लाइट बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के लियरजेट 45 महाराष्ट्र की बारामती दा रैली अमा याउननबा पाइबदा तारमदाइदा काइख्री ngasi मुंबईदगी बारामती की दमक्ता अयुक पुंग 9:10 पाइखतकी अदुबु फ्लाइट राडर दगी 9:45 मांखी हाइरी अमदी बारामती दा ताननबा होटनबदा एरोप्लेन काइबगी थौदोक अदु थोखिबनी हाइना थाजबा याबा पाउगी लिखुंदगी फोंदोरकली यामना थमोय सोकनिंगाई ओइरिबदी एरोप्लेन काइबगी थौदोक अदुदा एरोप्लेन दा यावखिबा मियोय मरीमक कनबा ngamdana लेखिद्रबा सिंग अदुदी महाराष्ट्र की डिप्यूटी सीएम मिस्टर अजित पवार महाकी PSO फ्लाइट अदुगी पायलट अमदी को पायलट नि चही अहोम फारकदौरबा इरांग थोक्तुना लैरिंगै चैरक असिदा मणिपुर कनबा ngamba पार्टी दी बीजेपी खक्तनी हाइना फोंदोरकपा मियामबु थवोइदबनी हाइना सकीर अहमद OVC चेयरपर्सन MPCC ना फोंदोरकली ngasi pangthokiba paugi mifam amada mahakna makhatana paumisingsingda haikibada lamdam asida irang asina maram oiraga hiram khudimakta sothabada natana miyoi lising kaya IDP oina leiri masida natana national highway singda free oina chathok chasin yadabana maram oiraga india gi constitution da yauriba provision violate tawduna miyamgi hak matuna leiri chingi lamdam फंगबा पोथोक सिंग तंपाक्ता पुरक्तुना योनबना चिंगबा ललोन इटिकी थबक सिंग फ्री ओइना चथबा ngamdabana चावने कायबा ओइरी मसीदा नतना इरांग असिना फुरुक खुदिमक चैथेंग फंगली मसीदा करिशु तौबा ngamdana लेरगा करंबा ग्राउंडा मणिपुर बु कल्लिबनो हाइना वाहंग हंगलकली मणिपुर कनबा ngamgadaba political party di BJP खक्तनी हाइबिखिबदो मधुगी मतंगदा तसिंगना ताबदा थमोइदन नुवाइतबा फाउजबा इबन मणिपुर की प्रजा म्यामना सुमदु ताबदा याम नुवाइरमलोय मधुगी मतंगदा वफम खरा थमजगे हाइदना प्रेस कॉन्फ्रेंस असि कौजबनी मसी करंबा ग्राउंड दे येंगलगा चाउखरबा नेशनल पार्टी ओइरिबा BJP की स्टेट प्रेसिडेंट अमना सुमाइना हाइबिरिबनो मसी अदुकी मतिक ताबदा नुकनिंगबा फावबदा नतना यामना ngakpa ama pokchei manipur si hojik lan thoktana chahi ahum surakadauraba mioi kaya thawai mangkhraba aduga yum lising kaya tumna chakraba aduga hojik su IDPs kaya mioi lising humpugi mathakta zangjafam lauduna lairiba mai mayumda hanjanba yadaduna lairiba si akhoi miam puna khangminei asuk थीना मणिपुर की हिस्ट्री दे याउद्रिबा थौदोक अमा ओइना थोकलिबा मणिपुर सिबु मणिपुर कनबा ngamgadaba political party दी BJP खक्तनी हाइबसी मसी यामना ताबदा नुवाइतबदा नतना अखोय मणिपुर दा खुंदामिनरिबा प्रजासिंग असिबु उसित थावइदबरा हाइबसी हंजगे हौजिक अखोई चिंग तंग चथोक चसिन यादबा हाइबदी फ्री मूवमेंट लाइरिबा नेशनल हाईवे अनि सि
community amani khaktang chatpa yaba community kharna chatpa yada mainly tampakta leiriba maitai snaw singna chatpa yada ba duga kuki snaw singna imphal da lakpa yada ba masi miyam loina khangnara wafam ni India gi constitution na pebiriba akhoi gi right article 19 clause 1 sub clause D da mayek seng na yauribani India da leiriba any citizen amana state amagi manungda natragi any lam amada chathok chasin tawbi yai madu tasengna violate tawragane ba hojik thamlibasi masi kanana thamliba BJP sina yengsindadana center amadi state ta double engine gi sarkar sina yengsindadana hairiba right asi matuna thamlibane mafam amaga chathok chasin yadaba district amaga chathok chasin yadaba sina maram oirakanda lalol itik tawbasu yadre aikhoi da tholiba pothok asi singda puraga natraga sing phawdna puraga yonba yadaba singda lairiba tholiba pothok sing adusu imphal da puraktuna yonba yadaba sina maram oira kanda aikhoi gi economy sisu pulap collapse taraga manipur da khunda minariba community khudingmak aseng bagidi conflict asi community ani gi marakta thokcharaga su effective oibadi community khudingmak ta each and everybody da oiri Hana UPA gi matamda hodokhiba flagship program ama oiriba Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG Nariga bu handak BJP gi Prime Minister Narendra Modi na luchingba lengak asina Vikshit Bharat Jiram ji haina maming onlaga ni haina Parliament da bill puthoktuna honarakhiba adubu yaningdaba fongdokladuna MG Nariga kangadabani haina India pumbada AICC na changsiliba khongjang gi saruk ama oina ngasi Thobal District ki Hairok Patu Mayai Lekai Lampakta Congress ki Thomi Singna wakat khongjang changshin khri Manipur Pradesh Congress Committee na ngarang Manipur gi district kudimakta MG Nariga gi ek hongba yaroi khungangi lairaba miyamgi hak kangadabani haina khongjang changshin naba Thasigi tarada lauthokibagi matung inna ngasi Hairok Block Mahila Congress Committee amasung Thobal District Mahila Congress Committee anina punna sinduna MG Nariga Bachau Sangram khongjang adu changshin khibani Ngasigi wakat khongjang aduda Safe MG Nariga Respect Father of the Nation Mahatma Gandhi MG Nariga Muthat Kanu MG Nariga Legal Right Hands of MG Nariga we oppose renaming MG Nariga no amendment no renaming MG Nariga must stay haibena chingba placard sing sizina kibaga loinana kholau kayashu lauki ngasi changsin kiba khongjang aduda saru yaraduna Manipur Pradesh Mahila Congress Committee ki President Oribi Mutum Sharma na fongdokhibada chahi kayagi mamangdagi leibak asigi leita laira imung kayagi miyambu constitution na piriba makhoigi hak sing adubu MG Nariga na fanghanduna lakibani adubu handak BJP na luchingba lengak asina miyamgi hak sing adubu amadi hana chatnaramba kanglon kayabu thugaiduna MG Nariga bu thupchinana ba parliament da bill puthokduna VVG Ramji haina ek onana ba honarakiba asi yamna laibak thibani bill asigi mayokta laibak sinba thungna Congress Party na khongjang changshilaba asi ekhoi Congress Party gi ojanaba tongjanana ba tawbanate masi laibak asi leita laira miyamgi damaktani haiki Masida sunatana India gi paisada habliba laibak asigi Father of the Nation haina sakhang nariba Mahatma Gandhi gi photo bu sel yekta gi lauthokani haina rakpa asi ekhoina yaba ngamloi masi ekhoina matang matam chana thinghongnabagi damakta ngasigi asigumba Hairok Block Mahila Congress Committee amadi Thobal District Mahila Congress Committee anina sinduna khongjang asi sangshin bani haiki Ngasigi khongjang aduda district amasung Hairok Block Mahila Congress Committee gi thau purbi sing amadi thomi kaya na saruk yaduna MG Nariga gi maming hongba amadi hanagi kanglon kaya hongdokna ba honarapabu yaningda ba wafam sing fongdoknaki Sikiskim makada piri ba kana basing se moi khangbiyo haibanida adudi natre onthok ka onjinga moina tholai ba maming do panbabu ibu kai je khodi paninde yam seng na hairabda adigi hujik ekoi khusuman haire matam chana piroi tawgodori thabak si le contractor sing sinarani haire adigi state na 40% ama bear tawrani haire ko payment che center digi ayam bahana tawrom yam
पूरा टोटली चेंज अमा लाप हाइतारे को सिगे अगेंस्ट ने बखोइना तौरैसे सिस्टम चेंज तौबा यारोय हाना लेरमिबा मागी नियम सिंगदो दुम कायदना दुम थांबियु मनरेगा की ममिंग ऑनथोकनी हाइना तौरिबदो अदु ऑनथोकपा यारोय हाइदोने अखोइसे महिला ना नेशन वाइड ओइना चंगजलपनी महिला कांग्रेस ना ngasi मफम सदैसा कोई हाइरो ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमिटी अनिना ऑर्गेनाइज तौरे हाइरगा हाइरिबा नीति नियम से बीजेपी ना तौरकलिबा मोंग सि अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट तौबने अदुगा अरोइबदुसु मुकसु आइजगे पुनमकी खोलाउसे ताबियु कांग्रेस पार्टी की कानब नते कोइना मसी होंबा यारोय सिस्टम होंबा यारोय ना हाइरइबसे प्रजा सिंह पंचायत मरुइना पंचायत की एरिया दा लेरिबा प्रजा सिंह से वाना लेजरिबा सिंदु मियोय सिंदु की दमक्तनेबा एकोइना ngasi लाउरिबसे सोशल मीडिया की खुथांगदा ngarang yawoloi mangagi apunba loop amana oiba G5 na wangbal canal manakta hangliba sorojini oil pump matam pumbagi oina athingba thamle haina fongdolagliba adugi matangda yawoloi ichil inaw singna hairiba thodok adu thokchom jadumani masada thokiba leite oil pump thingjinbagi khongjang adu handokpiu haina jadumani na fongdorakli ngasi sorojini oil pump da pangthokiba paugi mifam amada thokchom jadumanina fongdorakpada mahak khangabok kendrada mikhal anirak thengnakraba laibak thihoraba mioi amani mamang chahi lisingani kunga mangagi November kunga tarukta ima laibak ki ningtamba hanjingna bagidamak lantheng minariba yawolu manga G5 ki member amaga jadumani ga wari sanaba matamda mahaki escort singna yawoloi member du bu fai khulai mulli gypsy mulli haibena chingba maral kaya piragliba asigumba thodok amata numit aduda thokiba leite mahak masadi November 13 adugi anganba ayuk pung mapan tabadagi Delhi da chatnanabagi damakta yumdagi thogle numidangi matamda Facebook ki page amada thodok asigi matangda fongdokpa thengnarakpadagi khudakta Manipur da lehoba mahaki escort singa pau faunaki amadi adugumba thodok amata thokiba leite haina social media gi khuthangda sengdokhi Third IRB की साइट तगी सु मखोई ऑफिसर अमा थाबिरक्तुना मखोई पर्सनल सिंग अदु असोकपन यावब्रा पामदबा थौदुक सिंग थोकिबा लेब्रा हाइना सु वेरीफाई तौबा लाखी मरम अदुना यावोलोई इचिन इनाउ सिंगना थौदुक असिगी मतांग अमुक हना यंगशिन बिदुना थमलकलिबा अथिंगबा कया असि कोमथोकपियु हाइना फोंदोरखी रंग सोशल मीडिया की फेसबुक की खुथांगदा अगी चासिंग इनाउसिंग मरुपसिंगना सिगुंबा अमा वही अमा फोंदोकपिगी बिसै थौदोकसि थोखिबा लेते सिगी ममांगदा नवेम्बर की तारीख 13 अई सादी अखोई दिल्ली दा अयुकी पुंग 8 दगी थोखी अदुगा पुंग 12 दगी तोंगा अखोई दिल्ली दा पुंग 3 मखाइदा थोंगिबनी अदुगी मतुंगदा नुमदांग वरमदा हारिबा फेसबुक मीडिया अकाउंट अमा सुमाइना अखोई फादोकपिरकपदगी अगी खांगबोकी सरोजिनी ऑयल पंप की मपू ओरिबा जादुमनी की स्कोट अनीना लालोलुप अमगी लालमी अमा फादन फुरुबदगी लालमी अदुना ओनखलगा स्कोट अनीदुगी मरक्तगी अमा मकोक थुगाइदुना थनमले हाइरी जिप्सी फावा मुंदुना पुखरे हाइरी सिगी पाउ सेक ताबगा अईना अईगी लेरिबा अईगी सिक्योरिटी सिंग अखोईगी अईना फोलिंग तौरगा अई मोई पाउ लौखी अदुग थौदोक थोखिबा लेते हाई अदुग मरक सिदैदा अखोईगी अई गाड़ी सिंजु पुखिबा लेते अदुग मरक सिदैदा सोशल मीडिया खुथांगदा लाखिबा पोनिना अखोईगी अईगी स्कोट प्रोवाइड तौबिबा थारे बिगी ऑफिसर अमा लाक्तुना विजिट तौखी अदुग मतमदुदा महगना विजिट तौरमतुंगदा स्कोट सिंग मकोक काइते स्कोट सिंग खने थोक लेते खुला गाड़ी पुखिबा लेते हाइबगी सिगी सिरोल सिनी अदुना सिगुम्बा थौदोकसि अईगी लेरिबा इसा सिंग इनाउ सिंग मरुप सिंगना अईखोईगी अमुक हन्ना तौहनबिदनबा अमदी पेट्रोल पंप सि अईगी मिंगदे लेते अईगी नुपीगी मिंगनी अदुबु अईगिने हाइबसु याई अई माकी मपुरैबरेना सिगुम्बा थौदोकसि अईगी मफमदा थोखिबा लेते अदुना अईना मीडिया की थोंगदा सेंदोकजरिसि सोशल मीडिया की खुथांगदा लाकपनिना अई मसि सेंदोकफम थोकरा हाइना सेंदोकजबनी अदुने इचासिंग इनाउसिंग मरुपसिंगसु असिगुम्बा थौदोकसि अमुहन्ना तौहनबिदनबा अदुगा अमुहन्ना मिस अंडरस्टैंडिंग ओइबसि पब्लिक की मीडिया दा संदोकपिदनबा अईना नन्ना मरुपसरि
Manipur University of Culture na Senduna Department of Theatre ki BA 5th semester ki Major Theatre Production Somchai amasung Somsak Yai School da leiba Manipur Dramatic Union MDU da pangthokre Thoramadu da Professor Paunam Gunindro Singh Vice Chancellor MUC amadi Dr. Laisham Radhakanta Singh Register MUC na Chief Guest amadi President oina saruyaki Chief Guest ki warol piraduna Professor Gunindro na phongdokhibada University ki infrastructure building construction na chingba fatrabasu University ki magundi mahiroi singna masa masa gi mahida mithoi mihen bangamduna University asigi mai purakpa ngamdi haiba wafam thamki theatre department se must so many infrastructure University, like from its conception, 2015, this is a year of Papadi Mama University. I don't know. Kiruna, they go when we so concept in Iowa, they could divide drama. Let us see Canada, dedication of it. Masadi, let a talk. I think a lot of the rest of the money, Kanga, Kandava, money, Sum Chava, labor, Litava, nothing of the other. How are you going to see that? Madhumani, Ahalaman Sisna, Amami, Mangan. Alam sila parampara de pena masih kami namin ba culture aspects ni sila pena pero pwede na kung sa pena to masak ko na pagyaman to sida particularly when you stay na culture aspect ko na masih sa pena sida ako masih dedication se masih ay na kandala ay no jawa masih sa ekoi when you pursue culture that they give up, yes, better thing for a not they have a good canoe for a regular little for a even instead of a star, they may actually say, why am I going to not over? When the Towiba, when is dedication law? What is Java from the bar? What more people from which is the point? What do I School of A&M FHF Imphal Medical Directorate ki Lisinganiga Kungamanga Amasung Kungataruk batch ki capping amadi lem lighting ceremony thoram ngasi Lamphil Sanakaithel Dalaiba Nurse Hostel number 1 da pangthokri thoramadu da Dr. N Hemantukumar Singh Director Health Service Manipur Dr. A Jamuna Devi Register Manipur Nursing Council Dr. Y Premchandra Singh Joint Director PFA Dr. Jubilee Wahengbam Joint Director MD Amadi Naujam Chawalaima, Principal School of A&M FW Ngapigani FHW Imphal Dice Sterling Sinduna Thorama Pumfana Pangthoki. Loinana School adugi teaching amadi non-teaching staff sing amadi Health Directorate ki Maruiba staff sing Guardian Singsu Saruyaki. Dr. Y Premchandrana Thoram aduda Saruyaraduna Haibi Kibida Horak from Laitana Kaidaununda Posak Ama Laibang Honade Matam Amada A&M Amana community da achauba thodang yarami makhoina anaba kayabu Dr. Marang Kaina Laitringaida Miyam Gidamakta Lobiramba Thodang adu Miyamna Khangbikiba Ngaktani Aduna Matam Amada A&M Khak Lairambani Hojikna Nurse Directorate Fauba Laire Haiduna Mirai from Thokte Haiba Wafam Thamki Aikogi India Aikogi Lepak Manipur Sidagi Sida Aikogi Haiba villages the communities especially rural areas in the Laidana
Seisa ihan hana akogi ana layengi matangda official habisni ko aina official hai sekri government pi ba akogi ana layengi akogi ahan ba akogi mating lobam se akoi ANM sing icha sing sina or kodamana haiji kamaina akoi care longni immunization seisa kona ANM sing lawri ba thawda asokki matik chawe ba akoina grassroots level da chatla kana khangane ba sigi pot se sida sunate ko akogi non-communicable disease, diabetes, adagi hypertension. Manipur miyam gi apunba kholau puduna chatkadaba Manipur kanba khongchat saugotminasi haina Committee of Civil Societies Kanglaipa CCSK gi maiketigi phongdorkli CCSK gi Organizing Secretary 𝐶𝐲 na khuyek piduna thadorkpa cherol amada matam amada Asiatic power oina haina humnal palamba masagi kaknanaba political make leizaba definite territory masagi lengak amadi sovereignty leizaramba iramdamasi India gi khabai khara saba thausilna ngasidi kangkhong chaire India lengak ki khuthangda foreign missionaries kaya changhalaktuna Manipur gi kanglup furuk kaya da masa gi lol na chatna loncat amadi kananaba ethnic politics to haina hukam shinduna kanglup furup suna hunduna Iramda Manipur bu machet kaya thona thugaina ba hotna ba leptri Iramda Manipur bu machet tana thugai ga daba thaushil thauram amata lamda masigi miyamna yadi haiba khanghanna bagi dama kokomina senduna pangthokadoriba Manipur kanba khongchatta CCSK amadi masigi chatminari ba lupsing maruina UNACSU AMYPCO KAPFA KAKIL 𝐶𝐻𝐼𝐷𝑢𝐻𝐴 WWOK NILAK KWWASUK nasu thawai hakchang yauna saruk yagani loinana lamdam asida lairiba kanglu furu pumnamak amadi tongan ba sinfamda lairiba pumnamak nasu soidana saruk yabiu haina appeal tawrakli January tang amadagi hauduna January gi tang kuntraga mathoi fawa chathariba 38 suba National Road Safety Month 2026 ki saruk ama oina District Transport Office Thobal District Administration Thobal ga khutsamnaduna gari thoriba singbu wakhal tahanbagi thabak leptana chathari ngasisu district asigi manung channa leiba Thobal Bazar Yaripok Bazar Lilong Bazar amadi Babu Bazar na chingba mafum kayada publicity na chingba chatuna miyamda awareness kaya piki District Transport Office mamangda chathakiba awareness amada saruk yaraduna DTO Thobal Irengbam Himo Chandrana phongdorakpada DC Thobal na chair lauduna semkiba District Road Safety Committee sinasu DC Thobal gi miyeng makhada district asigi tongan ba mafamda koina chatuna haukiba January amadagi leptana miyamda awareness pibagi thabak chathari Gari thoba matamda ingadaba chatna kanglon sing khanghannabagidamak school college singda chatuna mahiroi singda awareness kaya piri lambida lakpa miyoi kaya amadasu awareness piri loinana niyam kaina lakpa kaya dagisu chalan chingba kagli awareness ki thoramasi January 18 fawa leptana chathagigani loinana gari thoriba singna niyom sing ngaktuna lambi gi asoyangam yaudaba district ama state ama amadi leibak ama ohenbada miyam punna saruk yabiu haina phongdorakhi National Road Safety Month ka mari lainana akoi District Transport Office Thobal gi team na 1st January dagi 31st January bau chathagadaba Road Safety Month ka mari lainana akoi District Road Safety Committee akoi gi DC na chair tawbiba committee sigi makhada akoi District Transport Office Thobal na awareness kaya marum ma chathajari akoi January 1 dagi hawrakpase ngasi phauda अखोई चालान मैम कक्तना अदगी अवेयरनेस मैम पीदना अखोई पब्लिक की लंबीबू सिनबीब मैम खुदिंगमक्ता अखोई अवेयरनेस तत्तना पांथोकचरी ngasisu अखोई मरुइना अखोई पब्लिक प्लेसेस हदी अचिनबा जगह मार्केट एरिया अखोई लंबी की चटना कांगलोन अदगी अखोई मसी चटना कांगलोन सिंग असि कायरगदी ई चालान चिंगबा कईबसी मसीगी अफफता मयाम अवेयरनेस पांथोकचरी अदो ngasi general public ta akoina appeal tawningbasi akoi lambi gi chana kangluna si lambi si miyam gi ni aduna akoina e chalan transport department traffic police naga akoina kaiba e chalan si mayam da kakning dana kakpa nachade
मसी अखोगी पब्लिक ना मसी खतंग मयामगी लंबी सी सिनबा मतमदा सेफ होइनबा मयामगी फननबा अदुना चतना कांगलोन सिंग गाकना चतननबा होनजबनी मसीदा अखोगी लैबिरिबा प्रजा मियामनसु मसी अफबा वाखलोंदा लौरगा अदगी गाड़ी थौबा मतमदा हेलमेट उप्पा सीट बेल्ट फाबीबा अदो गाड़ी की चे चांग असी सुनबा लोइनमक पुबिरगा मसी पब्लिक ता अखोइना मसी लंबी की अखोगी चना कांगलोन सिंगसी फजना पांथोक मिनरगा अखोगी चौखटपा थौबाल अमा चौखटपा लैबाग चौखटपा मणिपुर अमा लोइनमकी मयाम पुनमकी अफबा चौखटपा अमा लैबागसी चौखटपदा मतेंग पांगबियोना अपील तौजरी Kasar Assamda United Maitai Pangal Youth Organization UMPYO Central Committee की President Riyazuddin Vogimayum की मियेंग मखादा UMPYO की Assam branch अमत थमख्रे branch अदु हंगतुकपगी थौरम अदुगा इरोइनना SSCGD 2025-26 दा माई पागलखरबा मियोय कुंदा पुनिंग थौगपगा लोइनना चमलबा खुदोल पीदुना इकाई खुमनबसु उतखी Nasi serta teknologi amal kauni dan teknologi dari bukti soyani IDPC Malaysia masal mayung dari China review yang ibadah Israel ibadah ini mana kota mana nasi Malaysia society sih tidak cuma ada nasi Malaysia China kota apa kalau ini jauh dari sesuatu Lining Thau Sanamahi Thawal Kangluki Maikaidagi Yankaiga Humdo Shuba Nongkrang Ihanbagi Thoram Pangtuklagani Haina Fongdorakli Ngasi Lining Thau Sanamahi Thawal Kanglup Arambai Tengol Shida Lilong Santipur Ima Imoinu Irat Thongnilup Lishu Club Lilong Chajing Lasak Lilong Arapti Amadi Lilong Chajing Apunba Maira Paibi Lupna Sinduna Lilong Irong da Pangtukiba Paugi Mifam Amada Wafam Masi Lining Thau Sanamahi Thawal Kangluki Luplakpa Laisham Poreito na Fongdokladuna Hai Lamdamasida Ningthau Pamhaibana Palinge Matamda Kanglaicha Singbu Thamairamaba Kaya Adubu Handoktuna Anam Aha Chuba Singbu Kokpinanaba Haiduna Kumja Lisingamaga Chamapanga Humdraga Mari February ki Tang Tarutagi Hauraga Laioi Kraba Iningthau Porehanba Okendraziki Matamdagi Nongkrang Ihanba Ngi Thauramasi Pangtoktuna Lakibani Hairiba Ipa Ipu Singna Ibudo Pakangbagi Minglen Panduna Sari Sonkiba Adubu Macha Masu Oriba Kanglaicha Singbu Puna Sari Hanminabagi Thoram Ama Oina Lagliba February Gitang Amada Lilong Turel Irongda Nongkrang Ihanbagi Thoramasi Pangtokadabani Maramaduna Lamdamasibu Nunga Yefaba Tangdu Lektaba Kanglai Furup Ama Oina Irecha Kudimak Thoramasibu Saruk Yabinaba Hainasu Mahagna Apil Taurakli Sisi Pena Nongkrang Ihanba Haidana Hek Pangtokuna Lakpa Iningtau 𝐶𝐸𝐯𝐶𝐞 Matamdagi Aibadi Haukiba Inkumda Lisingamaga Chamapal Damari February Gitang Taruk Paiden Gitanin Numit Asida Laioi Kraba Iningtau Parehanna Mana Lucing Birakanda Nongkrang Ihanba Hokupirang Jadi Kariga Hudonge Hairkanda 1709 Adai Degina Matang Akuida Adu Bay Itilama Changakadagi 1729 Dadi Raman di lining si lagi Haidana Haidaba Mapam Impal Irin Anigi Punpam Lilong Irong Ainachu Kangariba Mapam Chida Aikuigi Adum Laba Matamdugi Maichou Ching Amadi Lebaki Yaitong Kamdong Sing Magi Sagai Salai Sing Biba Sing Punna Irupakanda
ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯈ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯔꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯅꯪꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯅꯪꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯣꯛ ꯇꯔꯦꯠꯂꯛꯇꯤ ꯏꯔꯨꯞ ꯋꯥꯁꯛ ꯉꯥꯛꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯔꯝꯆꯠ ꯑꯔꯤꯕꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯔꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯅꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯇꯔꯦꯠꯂꯛꯁꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯔꯩꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯪꯉꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯔꯩꯍꯟꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1974 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6 ꯐꯥꯏꯔꯦꯟ ꯊꯥꯅꯤꯟ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯣꯡꯈ꯭ꯔꯪ ꯏꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯨꯞꯅꯈꯤꯕꯗꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯔꯤ ꯀꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 59ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯡꯈ꯭ꯔꯪ ꯏꯍꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 59ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯡꯈ꯭ꯔꯪ ꯏꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯩ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯥ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠꯄꯝ ꯏꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯁꯥꯛ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡꯈ꯭ꯔꯪ ꯏꯍꯟꯕꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ Manipur Lengaki Commissioner cum Secretary Home and Ashok Kumar Thasigi Kunguhumdoida Press Thopa Cherol Amada Kuki Kulai Paiba Singna Mihathina Hatopikraba Mayang Lambam Rishikanta Singhi Atopa Maming Ginminthang Haina Hapchilakpa Democratic People's Front DPF Amadi Imung Manungi Mioi Singna Akan Mamongda Yaning the Bafongdorakli DPF Women Wing Gimihut Kangbu Amana Lekidraba Mayang Lambam Rishikanta Singhi Kakching Kuno Uchan Makong Lekai de Leba Yumda Chatuna Awaba Fongdoki Awaba Fongdokpa Aduda Saru Yakibi DPF Women Wing General Secretary Premita Devi Wayan Bamna Hai Thasi Kungamathoida Kuki Kulai Paiva Singna Mihat Thina Hatuk Pikraba Mayang Lambam Rishikantagi Mihat Asi Akan Mamawongda Condemn Towi Manipur Lengaki Mari Lainaba Singna Chanareba Sing Athubada Faduna Chap Chaba Chedak Pigedabani Lamdam Asida Chatnadaba Mawongda Manipur Lengaki Commissioner cum Secretary Home Nathokpa Cherol Amada Lekidraba Rishikantabu Atopa Maming Ginminthang Haina Hapchilakpa Asi Taraini Loba Ngamloi Thawong Asi Aranbani Haina Mari Lainaba Singna Sengdorakadabani Haiki Rishikantabu Mihat Thina Hatokpikiba Dagi Imung Manungna Thengnariba Awaba Adu DPF na Saruk Yajari Haina Premita Devina Makhatana Fongdoki Sikanta Laikidabaga Mari Lainana Sikanta Gigumda Aikoi Awaba Saruk Yaba Lenjarakli Loinana Imung Manungi Wakalol Lozaraba Matunda Ipau Tazaraba Matunda Democratic People Thana Nasi Uzaruba Kangjaruba Karadang Yam the Powdam Zage Risikantagi Kogi Mayang Bam Risikanta Hairibasi Mayang Lambam Risikanta Hairiba Masagi Adhada Laijaraba Maming Asibo Aikogi Gemithang Haukip Haina Nithol Ama Napsan Birakpase Aikoi Mari Lainaba authorities in the Miyang Sansin Biduna Aikogi Hairiba Satna Bayadraba Wafam Asibo Tobida Nabagidamakta Lebak Miyam Nasu Holau Bibiu Taseng Haida Akogi Manipur Maitei Haiba Kanosida Zatnabida Laitraba Wafam Asibu Kogi Adhada Maming Paksanduna Kogi Kabargi Tonda Habira Pahabase Aikoi Democratic People Fanki Women Palamoina Aikoi Yaninba Yaba Pamzade Koi Yabang Zaro Haba Wafamse Miam the Tamzar Hairok Bazar Development Committee ki meeting ama pangthokre Hairok Bazar Prabhu Choba Mandapta pangthokiba mifamaduda Khundongbam Maniaima Singh Khundongbam Shanta Singh amadi Elangbam Kunja Mohan Singh na President Member oiki mifamaduda yamna kupna khana nainaraba matungda Khundongbam Shanta Singh President Elangbam Shanta Singh na Vice President Thokchom Inau Singh Secretary Thokchom Mangangcha Mitei Joint Secretary Hidangmayum Universe Sharma Joint Secretary Thokchom Suninda Singh Convener Elangbam Kunjamohan Singh Chief Editor Ningthaujam Nitaibi Singh Cashier Amadi Khundongbam Muhindra Singh Buna Publicity Secretary Oina Fam Punanaba Khanki
Haryana gi Kurukshetrada tha asigi tang kunthra dagi ngapigani kunthra mathoidagi February tang mari fawba pangthokadaba kunthra manga suba Junior National Kho Championship ta saruk yarunaba Manipur Amateur Kho Association gi nupi amadi nupa player amadi official sing yawba miyoi kunthra ga nipana saba team ama ngasi Imphal thatukri ngasi ayuk pung 8:30 amadi ayuk pung 10:50 da tongan group ani thokna khaidoktuna Imphal thatukhi 𝐶𝐞𝐬𝐬 General Secretary M. Madhusudhan Singh amadi atai official Singh Yaifa Mangol piduna team madubu pukning thogatki First state level KCC Open Tennis Ball Cricket Tournament lisingani kunkataruki league match loikraba matungda pre-quarter final sanaba hokre ngasidagi sanaba hokiba match ta Mr. 11 na SSYC nganukonbu runs humdra henduna thoiba ngamkre amadi Mr. 11 gi Booker 𝐋𝐢𝐯𝐞 na man of the match ki mana lokre Aroibada maruiba pau amuhanna Manipur kanba khongchatta miyam punna saruk yaminasi haina kokomi gi maikaidagi fogdorakli amasung thohaningdaba thodok amada Maharashtra gi hojik Deputy Chief Minister Oriba Ajit Pawar na tongba charter flight bombardier aerospace ki Learjet 45 Maharashtra gi Baramati da rally ama yaungna ba paibada taramdai da kaikri Northeast Window TV na sanduk chariba numidangi pau matang asil rushinjari miging tabiri bapum na mapu amuka suhana kurumjari. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909 390666 ta call tawbirau
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.